Ang kagkasta-kasta, sir. Umanay ka radyo motor ko ata. Cancel nyo man natin, sir. Nakadagdag sin ata, sir. Umanay nga radyo motor ko. 20 kilos, sir. Tingata ti, ayan na kuya. Tingata iti pisto na ni ko ni ka Alex TV tag deliver man ti ko na. Parcel na, in order na. Tuya man linaw. Kama ka man kayo ti tao ti kay. Oh, punay ti pudo man. Ni sakto dati pagpagaman. Punay. Sir, tiba-ti ba? Tiba-ti pisto na ni ka-Alex, sir? Ay, Winbows. Atin eh. Dati suna. Apay. Bilbilo ko na Kumati ko, sir. Tata. Ati, in-order yung ko, sir. Deliver ko man, sir. Ko ato eh. Deliver ko man si order, sir. Order mo, boss. Sir, Ay, sige. ati ko, sir. Order. Wait. Nak. Ay, isuna. Ay, hangay si kayo, sir. Isuna. Suna ti boss ko ni. Ay. Bayan ka, Alex. Sano kay ati, sir? Ay, So ata aja ko. order yun, sir. Duwami nga pa ata ati. I-deliver ko niya, sir, nga order yaw. Nag-wrong timing kami tayo. Kasano ati, sir? Ang hanyo ko alayin, sir. Cancel mo ba lang? Umpi sa out na eh. Ay, si sir. Wait, cancel mo lang. Okay. Cancel mo lang. Alagar, sir. Iko. Uli-uli, sir. No, kung order kayo, ipasigurado ya, sir. Nag-ring kami nga nag-deliver, sir, nga nakatatayang tayo. Kaya, sir. Ay, ako. Deliver ako man doon. Alain na nga taati ay. Sa punay. Sir! Hoy! Daman si Mambit nga. Order mo, Ano sir. naman na yun? Ate ni, sir. Ano Arnis, mate. Ay, Arnais! Yun, sir. Apa ko na imitin na pa. Apa nag-wrong timing ka. Ag-chat ka kami no ka, ag-text ka, tumawag ka dyan number ka, o di may da number ko dyan. Iso no ka titawaga maa. May kadwate nga i-cancel mo, sir. Cancel mo ba lang, akong garong kwartak. Alangan meet nga madimalayin natin, sir. Cancel mo. Diyan may katlaw, siguro. Mabayadak no kan. Adapay may isang parcel ko kay, saktaw. Cancel mo lang tatan. Cancel man, sir. Wey, cancel mo. Di may baga lang, sir. Pag minurin nyo yung sir, ha, kaka-order, makabanog kayo, mate. Nay. Ay, baka siguro, sir. Sige. Gusto nga makapanog niya ating ako. Bangon, sir. Maya. Sir. Oh, Danak manin, sir. na. Sir, dati deliver ko kanya, sir, nga kadena, sir. Katay na. Yun, sir, sabi ko mamitin na, sir, alayin nyo ko mamitin na, sir. Ay, so ata Joro Raya. Kasi katay natin motor ko ata. Ay, siguradong, sir. Wait. Alayin yun, sir. Wait. May sa ti... Wait. Nagsahod ako, may. Ay, nagsahod kayo, sir. Naalakadi ko kay. Honorarium ko. Ay, kasi, sir. Ay, sige, katay na. May ti... Bayadak ka na, bayadak. Amoy, sir, sige, ti... Damdamok na deliveran data. May sa ti... Kinis na kay. Alam ko, sir, ta... Naswerte at pa, nagbunbun naman ak. Alam ko, sir, ta ko. Ibaba ko, sir. Sige, babawang. Nagbit lang, sir. Nani? Sir mo, sir, niya. Nagtagsin, sir. Ayaw, di ma. Nagtagsin na, sir. Pero mga kadena, sir. Apunay. Sir, ako ni, sir. Api, ano ata? Kadena, sir. O, kinis. Katay natin motor. Ano nga katay natin ngay? Ay, awan mo kita, sir. Basta... Atiti ko, sir. Madya, sir. Nagdadakal, manay ka rin motor ko ata. Ano ay mo kita, sir? Ano may baga nga ako, ha? Awang basol ko ta, sir. Basta kadena ko na yun, ay. Basta, madya, sir. Bayatan nyo ata, Ay, sir. awan, cancel ko ata. Cancel ko, nagdakal niyo. Nagdakal. Ang gagkasta-kasta, sir. Umanay ka rin motor ko ata. Cancel nyo man natin, sir. Nakadagdag sin ata, sir. Umanay nga rin motor ko. 20 kilos, sir. Di kayo lang maasi kayo. Cancel. Nakalarkilalak pa yung tricycle, Cancel sir. ata, cancel mo.
po na yung mga ito eh. Cancel mo ata. Uli-uli sir, sigurado yung order yaw. Nakadagdag si Mayor di sir. Ito order ko. Small, hangay XL. Kita man nagdakil XL. Say-say. Taka man laingay. Say-say atin sir. Namalangay. Anak to mo may tuwin sir. Ating posting ataw. Panay nga cancel. Tagor order to nga pa. Posting.